Oh champ zingi lawan lawan Rahmat Suki. Lomauné S Extract. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Yo para lak te kumba pilayo iya kato ka small intro haswa ban sedangkan ni ka video baka pun ha ka excitement day marba ngayo lat bandan benta hang ti hatrak jong bante lang jerwa Supercross National Champion ti bat ki para lak ki jong bante yang ti punya race menta ka sengi ringkat lalong kumba pen practice ki bakinya le ba ha ka to ka sports ban ai kata kamen sim ka jong yaki hakati katrak te ngarong ayo lat bangan let pikai ki siam ta kasi hang to hatrak bekia practice te kam ta pen slam por show te shibje ki ominya sedang ya ka game te kala shibje tam lupa matanga ni yen create dang he nya but piece ya te chalno na he nya show. Let's go on the bike, let's get it on. Is it recording? Okay, and we about to go. Chal bateri ru ka kamlong limited ngahaban safe de ngan segedu be efisia hadu dalam jatpo ya tu halat. Sini boy bro. In 200 meters, turn right. In 200 meters, you will arrive at your destination. Ba, tu komandan masih practice bike di sini ya. Nang ni am nanti. Boleh ya? Later. Oh nice. Kadi ni berhenti. Itu madan practice bat jadi ni. Oh, apa ini ni? Beli ah. Ha? Kadang lenti nang niru. Oh, tak. Ku beli ah. Oh, biar menui. Ngalalap. Staycation wala. Bantai Pak Wan. Long am yang ni. Oh, champ zingi lawan lawan Rahmat Suki. Mati sibet. Kemda. Yang. Ini penbat ngah ni kowe. Ka Suki jong champion dia penbat dia. Wan. Wan. Okey. Kanungan ki ban practice lo ban ni dak kai mas ni. Hangut kita. Cakap yang ni kan di setia na. Yang ni mah. Ha? Kira boleh kai race lah. Abang vila kai race nga. Sa overlap makin ni siar overlap le sibet. Sa overlap ni siar. Ha? Mas pasal location stagi. Kikilinya anak silap. Ani mo. Asya. Try silap. Ya dulu ke track. Ya silap ngatap. Okey. Nah, jom nak hilir dia ram. Mental try guys scene nanti ya. Track mo. Noob. Dah. Ha. Jom sibet. Scary li. Oh, kan ni kan right dan telun ya. Telun le serai. Oh, nice bro. Jam raya bang. This ain't my bike nah bro. Oh shit. Scary dia bro. Bang first time lah ngah Sumba baby ya kariat dia supaya jerang-jerang. Di Subang ka motocross ntas ni. Ngati section hang tie utie beri ka right hander ngam la ngam nang re nama bangam jumelien. Sampai sini nang
Mana sheet? Score sheet. This kursi dapat lab sheet kena. Lap sheet? Ah, Oh. ket nomor ba sa komputer lab am. Jadi bebat champion di sini. Mana? Ati Rashwan. Di Rashwan bebat champion. Ai. Buat champion tu si ke expert na. Aneh. Kata kan expert na. Memang kadang kena di open class Open baik. Dapat lah kan ni improve keluar lah mah. Ah, belum ada. Sia last dang mentah hang ni kani ka first turning ka bomot poi ha kani ka first turning ni kong do ba exit kani uyo ya kata ka hold shot tingin ya page mentah ngan pni fi na kani ka camera jong ka phone Sabi nakabaar. Ajan lang balay. Steady lang sabi. Oh, steady lang sabi. Gay arlay. Oh, baar lang sabi. Way number 28 Lahore, which gives the 72 a chance to come third. Oh, Staggy just dominating the second place. Adalah bam pom lut kadur. Oh, bam pom riura lah. DM Staggy long bahar. Kau tu belum ningkong. 5. Oh, okay. Odi, liar. Hai dah kan ni wah. Ini bit belum bersendap tu whole shot. Ini siapa yang endapkan ya Moto 1. Nang ta they getting a 20 minutes break. Nang ta kin sahabnya sedang biasa ya Moto 2. Kan Moto penyat. Lai motor. Oh, saya sempat di mana interestingnya gini nak kaim tak sebenarnya. Ana. Subang ka tu. Wit minta nomor ngalek dak point now. Kekini ada memio ada first motor ada second motor layak sebut ha. Mentah Moto 2 kalau ajan sedang pada hak Moto 2 ngam tharai rengan shna video nama ngan ring video nama arba ngahaban fokus sakashan bil. Cekat nang te cekat. Nang tu cekat and then once they finish jumping from there cekat jump ni. Oh, biang.
sedang no ya ka final moto. Kemau malas butuh. Basim sip shortcut sama nas arpoint. Kemau ha, bayo trofi di tang sautu liki, bayo oges bentar. Sip shortcut kamu lah sa minus point. Kemut ngadang poi mene balai basau. Mentah pi ba leading deh Marsuki, second utai, third ni fourth ni fifth berangut. Kamu dangla banyak fight. Dangla ya cai food. Telah itu lupa. Oi. Pesnya. Kena banjap ti sia, kena isa terak sis kendang nak. Tah tias. Nya sedang no. final results. Ito lang pangaban fight. Arla. Ngamla apa na tengah nuangan pet ikan lap kan pet ikan brio na. Baro ka lang mahon. Sanga ikan, sanga ida. Sanga pa dia ur pa am hapsi. Ni mai la re barki. Ang arla thal yaring video abang lah hop nya. Ai sip. Bentar.
Jangan kau dia udap bersam putih. Lama ya trofi layo air. Berawak bang. Ayo tu beri sana mah. Imran Pasha. Imran Pasha. Mana buan balai? Menga. Buan balai mana? Tinggi. Lạc cái kia vào lắc đó, một lệnh nhỏ nữa, lạc cái kia vào. Dah. Good, Stingy. Bar, wan mana wan bar? Menga. Marski. Masuki, wan mana? Thank you. Good show. Ayo minum ya engkau. Fishing apa trofi ke? Ayo pergi. Pergi ada Umar. Hey, Masuk Pansyal Arpau. San Pusan. Masuki San Pusau. Bos tinggi sau pulai pan. Dah reko. Buat mentakan dekat running to free lapoi nak sau Pansyal. Sa round. Mana punya? Dah. Dan ai nak makan apa? Dah, next team. Next pun ada bentar. Ha? Next pun. Kamu na pinang to siya nito. Kun bagus steering na, ban pa to number. I know ini kamu to talk. Ni. Yes. Dom. Lomaune S Extract. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Dah, peace.